Obično dolazi, da kažemo, do grljenja drveća kao dobre ljubavi prema drvetu kao i prema ljudima. Znači upravo treba da se prepustimo i da koristimo energiju drveća, a posebno hrasta, jer hrast znamo da deluje dosta iscelujuće na ljudski organizam. Kroz ova moja ispitivanja znači da dolazi se do neke priče ljubavi, spajanja nečega. Sad, da li je to bila ljubav dvoje mladih, kao što je priča, ili je ljubav u energijama, ostaje na tome da vidimo. Po ovoj legendi koji su meni stariji stanovnici Ljubanja pričali, selo je dobilo naziv po vlastodržcu Ljubanu ili Ljubašu. To je zapisano u turskim tefterima 1487. godine. To je jedna od legendi. Druga legenda je o nesrećnim ljubavima. Neki Ljubanjac bio bogat čovjek neki, pa onda po njemu ostalo nadimak i onda to rodilo se Ljubanje. Veliki vlastodržac Ljuban, koji je imao svoje velike posjede i po njemu su ostali Ljuban i ostalo Ljubanje, da se zove. Druge legende su bile kao da su zbog ljubavi, da su imali ljudi tu spontano dolazili na ljubavne sastanke, šta ja znam. Kao neke ljubavi velike su bile, pa onda iz ljubavi se rodilo i selo da se zove Ljubanje. Ljubanje se pojavljuje u turskim defterima koji su počeli krajem 15. veka. U osnovi ovog imena je primarni pridev, praslovenski, indoevropski ljub, što znači mio, drag, nežan. To je pridev koji je veoma upotrebljiv u srpskom jeziku, odnosno koristi se u antroponimiji, koristi se u toponomastici o kojoj je sada reči. Naprimjer, antroponimi su Ljubodrag, Ljubomir, Ljubisav itd. Na vašaru su se stvarale ljubavi i na vašaru je jednostavno taj koji povede kolo, ta koja dođe do njega, sa vašara se vodi, uglavnom to su velike ljubavi, a uglavnom birane su ljubavi, nisu bile slučajne, nego se znale porodice koje za koga ide i kako ide. Tako da su plemena se ukrštala i tako su stvarali jedno bogato mjesto, jedno čuveno mjesto Ljubanje, koje je imalo, pre Drugog svjetskog rata imalo više stanovnika nego Užice.